Kajing senget ma balapan mena do Presiden Jong US Donald Trump. Haka arp sau terik jong benai jun. Haka basdang kalapan mi jengkerman bat penkut no ya kajing ele hapdeng ke Israel bat ke Iran. Bat kelak tak bah ya kador jong kompniang. Kador jong kompniang bat mausun kelakiu nakan riu pupra sibarel syaka nyu pupra kabalayo i bakle per arsngi mensyua. Kador joko peniang kamen syua loong bakan sakiu palat ya ka prapeu sibarel hadin baka US kalaya sok bat ke Israel hakaje kan an bat ke Iran bat kelapan hap iki bom bonkar bostar ki balakam bagi lapan jot ya ki jakasna nuklear bakongsan jong ke Iran. Rai ka jinglong jingman kadang yai beteng panlong ka basniu namar laya thu babaro arteli ka Iran bat ke Israel kelapan ken ya ka jingate sengat ma bat kila beteng ban penhap misal iwe ya iwe pan barok kikmat kipet ya ke Iran kan pendep na em ya ke jing perngem jongka bat khang ya kaduriau ba Hormuz kabadon hapdeng kaduriau ba Persyankov bat kaduriau ba Oman kabadai tang maka kalinti ya duriau sya kaduriau ba Persyankov ka Strait of Hormuz kadai ka way ni kicaka balakot chokes kabadon hakajaka kabadon kamtam hakaperthei lingba jongka sibenta naka sau benta jongka upniang naka benta kacing penon kam hakaperthei ladon ki khubor baletho baka parliament jongka Iran ka majelis kala menjur ban khang ka Strait of Hormuz kum kacing kentho halor kacing hiertma jongka US ya ki jakasna nuklear jong kategori kano kacing penthot ya kacing tuj joki ling ba ka stretch kan kta bet ya kacing penpoyung peniang bat gas bat kador jongki kacing khangi ka stretch kala ban bu ha kacing ma ya ki arphu million barrel ha ka shisngi jong kacing penbiang ong kinong pet penia kan dia kan syakta ha rukom ka bakrau ka penlong i ka sentar ban wat ikilat kelinti ban yai lat ya ka stretch Haus nam mang tingka jong snam arajar pusan kumbasan pusau persen na kejingwan rakas jong ke India bat 100% na kejingwan ra upniang jongka kalawan lingba kaduriau ba Hormuz ong operasyan was ish ubadai unong sensyar barang ba badu klik jong ke kenhon bai trelang kijing kenjing dia jong ki company haka ICRA kato kane na kiri ki bahe ban penpoy upniang si India lingba kane kelenti kilong ka Iraq, Saudi Arabia, UAE, bat Kuwait, ula benram. Kan dia kadai keri kabalai, kabapanon kam yu kompniang haka perthei. Kabawan ra nabar, prapo kandai persen jong kajing punon kam jong kompniang, bat kajing punon kam palat ika 1 million barrel haka sisngi. Ka US kadai keri kabapanon kam bun ya kompniang, haka ba kajing punon kam yu kompniang kalong arpo BPD. Bun saka China Khatsan Point R BPD kat kum ka kaipot jong ka Bank of Baroda ka India kelawan ra arspa 1 million ton kompniang kle haus nam mang tingka arajar posan ka compound annual growth rates hakine ki sisnem paladem kalong R.2% kane ka pen baka jing klan jong opniang jong kayo ka kon kala hiar ringka bat ka jing penlai jing mut ka banang roy hakayo ka kon ka bakham jerngam loong kitanat wan penia hakabedai bat kinong samar syendia kladon kecing kela haduriau nadu usnem arajar arpuar haden blastang katmayu keren hakabak India kelapan poye kecing samar jongka kampun Rusia Rusia kadon laipun 100% na kecing manra umpnyang kle jong India haus namang tingka arajar pusan bot saka Iraq arpo persen bat ka Saudi Arabia jan khatsau persen lada jia bak Iran kan khangi kaduriau Hormuz kan dia kan haban penbon sibun ya kacing sim dokha jongka na kiri kum ka Rusia US bat Brazil kacing penkiu ya kacing simar na kiri kan yarap ya kan dia ban pendap ya kacing duna reikan pensisa bahkan kamrem dor sibun kaba penhe ya kacing penduna haka pisa pementah kacing ya per hapneng kador cukimar melawan ra bersalam jong India barok kini kinong penmi haka duriau ba Hormuz kimdon kijaka kitmar neki pipes ban penkelai ki mar siki wepat kijaka ong was ish kakai pot jong ka kraisil haka arpo terik jong penaijun
kalau ong ba kajing kta jong kada kono kajing kiudor ka bajur shushu hakador jong ong pniang kan ye pher haki benta ba pher kajing kta ye kajing penmi na ka benta ki company hakata ka benta kan shong ha kajing la ban penyan ye kajing kiudor syakinong thet la ong ka kai phon kajing kiudor jong ong pniang kan ai jing mentoi ki company ong pniang ki badon syajrong Kito kibadan benta hakajing wat bat penme umpniang namar kapan kala sia kajing yonong ka kampun kan ba kajing lot jongki kalong ka balapu beng na ka benta ki karkhana pen khoj umpniang kibadan sepo kajing yonong kala ban syakta namar kajing kiudor jong kajing penrung kila bandon kajing la ka baduna pan penkiu pura ya kador ong ka kaipon